see we are say where the obia experience when the dwuma wo ko tomatoes wura ho na so ton tomatoes a kwan wo be fa so ane apro nyina wo beton no be fa so sa na me akwantwi wo ba ma so ya brodo ana say samu nnuma de me expert me experience e wo sa ho pepepe ene ye ko circle eye ta new plan station ho dwuma de bi because abrantie bi e wo Ghana ha wono de adwuma ono wa fato no wo so a wanya mu degree okita mu degree ene say ono no okọ VIP station wa rapo niema na rapo no nyina no eye wi anase ndruboni a ye mrante ne ye maba we no ma ye pese ye jai no manase ye bo ye mebu hu ban se wo mo be jai san ndruboni no no yes papa otumi rapo e de ko ye VIP station na chese wo de kota kra de o de ko aha o de ko Kumasi chese adwuma wo ya no na me kasa sa bre de aban section mu abranti anya kukudro awrapo ade papa party se ne ye de fi US eba Ghana ha rapo ni ye diploma pa e de akọ VIP station hono se okọ mane eye wi no e de akọ eye mampon na obi agye no na chese o distribute wi na akọ mampon ama ne o mampon no agenti edu VIP station hono ne ye ka kire ne se ade we de ye hu ni ye nti ye wo se ye bie mu na sata mo no so beja ade no na wo se telephone number egu no ye frɛ na wo samba back ye ba ye se abrantie bia de ni ehwe ade kra wo ma wo de na de police for de omhoji mu ebie eye pulse ya o de ko eye mampon ye bie mu na ye wi a wo de ma VIP eye bus for driver for de se wo mo fa nko mampon na ye ko mampon a eye ne ono so ye ne de wo ho no wono so beja sa abre de abansa esonemu ewo Circle new plan station yentie ho nsemo mra sisia na yakọ ahoma no so yakọ enkran Sacre ne yakro na Sacre ayaduru die na se VIP eho ane yaduro nkroma Sacre ho no mo ne yaduro sisi na yesa ba mu obi wono akopa ne ho asem empa nipa ya nipa bepa ne ho asem de bi yesi so the wi kwakọ furu VIP o sadayo ade ya so mu kwian na asam no ye no ya pese agimu nkyeremu yie ti yakọ ahoma no so na ye ne VIP empanimfo bi akọkọ bonkomo na owura kofinti wono ana VIP manager ya ne no adi nkomo ahoma no so ye kofinti awie me mo ha o ejo so oyime mira na honam bakọ de yesu adom ba so na we oh nyame adom me ho ye pa me ne matiefuo ne mahwefo papa bi ho ye na yero kofi ye tete wa hanie yese abamu abi anasa abrantie bi ono nimfie ne koranim be 50 years yese VIP mo bus for no mo che papa na da ya mo se wi sha ho no mo yere ne sacrifice a mo bo na chi na ma police for me ba cho sa na tie wi na sha ne ho ye o mo de se wi no o mo cheche o mo pake abi bra pepa bi a cheche ho no mo de solitude afan no de aba o se amade no de ama meti kro no edi bi o hor ma meti bi kwa obedu beria na police for abie kai ye be for wi na wo mu ye meti ni una wode ede una wode nam ya so mu enti asisi bebre na yeso so ye ni ada ho edi dia ne se obi di na ma bi ba na o se amade a ye bieso en se ka kra bi se ani ko de wo man so na e me to ka ma ere e de atuka nim na ne oba no o de ma boys ne ba e do ji e no na boy ade e de se le tie de en se ma bi e ko fa de e bia on ko tin che na ene me na etawun asamara nko ana o ma so ti e nti station so police for ene bo mama ne ene o so ni mo ye ko bia ya pake no ba ko 5 akese pa enti ona ko re che obi oba besia ana o de ma moto ade bre ono ana ono so de ba station ono so de be mame ana oba besia so na ko jinu mampon hono enti ajuma ra ne ma so ti e ama almost so after police company for ama say I can say police company for the Faruko headquarters any we ning na hey na the whole no na
ajantie awia kura da chase me ho mpo adwiri me kura nti saa dobo na e be sai eye num akese pa num ana oma pressure no nti ajaza ebi o Adamu ya hani ewo TV so na wi kura no pass obese enum kura no yi one day say the man so family VIP station keke no osie na ayode ni yakopon kwa no betuma kire nti odu abakuku mu odu dia se no kro mbi obeka kire wo mbo na mibo wose ababa bi ewa asante mampon ana che so ode man no right dabi ababa wa awan kai okay ode man no na ababa wa fofo me beji no mampon ho no okay afi na nchiremu na da ho pa nde say sa ababa wa no say wo ya in question no wo no say wo he mama police for akwache no wana say bia several police for sim etie tumi kan wo we Sadia yi a ye hwe ne TV so ye wi a wabɔ ne pass yi megiri ye say da ya mo de aba eti wo hwa mra dodo say na mo de aba hɔ no mo according to akwana so da ban prensa sa Racho o se di say the din dia ye le se kakra ba wo hwa ne mfie na nanim anyini pa ne mfie ne o mfie ba say o so mfie duanansia aduanansia 46 years waye nti mo che no ade na o ka kire mo o so no ni mo vi obi na de mane no o so mfa me mane nti o de be mane ene se enemu a mo hwehwe mu a mo sori mu sapanity yero ko finti ye jawo because amade ndia na etode bia ensamara nkunti ye sei wo mo de eniama be mane VIP ho no we de me ma okonya tuo mofo yenko yanim etu ene show bia se VIP fi on oba approach for mo shantade o ma shantade eti bibia di ba obia no dine muye asana de aba yero ko finti ye da se awie yi Edamase. Abusia wa VIP manager. VIP boss no manager pa ana ye na kwa kodi nkomo no. Ni din de Owura Kofi nti. Ayasam wo man Ghana. Ya ba ne ye bekoro. We adwuma mu proma pa. Waji proma makra.